Pare voi famuli. Modimo ra, modimo morwa. Modimo moya o buitse porara emelela mesia. Ke hore montsetsa kwante pilara ratsa male rena mesia o moholo a go loka raitho. A go re etelle pele go fita gore misa go ntunya ya go helona dintamiso o ne re o tshepile mesia modimo tetseng tshwarana dinta borubele. Ra sepela le rena modimo ntate re babalele ntate se la dipolotso tse di batuleng go ndo mogolo go tepilara ka letsola mo Kriste tso tsala tsopano amen. Berha makelele ba bana wa mari bana ba geso are sene le go ra mothe ha ke ra ba mo go wa mo wa le su ani ke go ipase bana mo ra ona le nna on parla isa de sia ha ke ra ba mo go wa mo wa le su ani go ipase mo ra ona le nna
Amen. re kopa gore botlhe ma-driver baruti la ba bona a gore re boteleke ko baruting re teretele setulo la rona ra yo ngwana batho le mogoro setse gamme nnete gore a sa re heletseng teng mesia re ntse re a golopora re ya le rona go nna gore re ise teng go fitlhela re goroga rra tirelo ya rona e simologile mesia re etelele pele ka lesite legolo la gao rra ga le madiketse le mele go tseleng ya rona go fitlhelela re hetsa tirelo ya tsatsi le mesia o tshepile o le tsotlhe re bitse ka lebitso la borwa jesu kriste re a golopora re ra rapela amen Ya que está requiso. Khotso Masiwe Kagiso ya modimo ena le lona Kagiso ya modimo ena le lona ba ga eso re hitha Mosiwe ka sa ga rona sesione go a opelwa le bile ba ga eso ke rata ke tlhalosa gore
re tsile go tshedisa bora lesoko ga go bate re nnang ke to ka re opella mo menong go bata re tsenya moko mo dinameng re ba thusa go heta ka bothoko jo ba le mo go jona gore re kgone go sila maikutlo a bone ba gaetso mme tseo di sidilwa hela ka thapelo le kopelo ka sesione se ke se itse jaanong ba gaetso program ya rona e tsamaya jaana ke tlile go tsenya batho ba batang ba bua ka tepodiso ka lesolele la rona ke ta simolola ka mme Moka Benoni ke ena ta simololang thulaganyo eo gatela ka kwano ga ke go bitsa hela o bo gatela ka kwano ba gaetso re tshwanela ra monela marulana pele ka nako ga e nna le rona ka kwano ka gore la itse gore ha e re 80 sontse be re seo ka kwano so ba gaetso ke tlo le kwatela ga ke go atumela hela ga ke na go bua le wena ga ke go atumela hela ke ta go katoga ha o bua mme ga ke go atumela hela o bo itse gore tshwantse gore o gatoge serara ke a leboga Moka se hela seo ba gaetso Amen. Mo mosong wa letsatsi. Nna ke tla bua ka tshebediso ya bolwetse ka ga metsi ka mathatso ka nako e ne le bo past 10 o so tshwara lo mo ba re tshwarretsaneng ka kwano thulaganyo e ka kwano ga e ka go morago ka kuno a re retsaneng ka kwano ka mathatso ka di-30 tsa ga May nako e ka nna bo past 10 ha ke hetsa go thapa hela ke amogala o tso go bukhaya ke be ke bua le thaya ke re dumela ngwana ga ntsalaka e be ke utlwa le ntse la ga gore ga la thapa ke be ke ipotsa gore go ka tswa go rileng a bo a nthaya Moka go ka re tsene ha sepatela metsi a tsile gate o collapsitse ga bui ga reng ka nako eo ke ne ke sena koloi mo lapeng mme ka leka go batla khebo mo le ngwe ne ke itse no go sene ke e bonang mme ka hella ke letsa monnamogolo wa gaetsho gore boela ko lapeng o to intse go sepateleng go na le seemo sa gore go tswa go Mmopane go ya go Sedilega go kgakala ga ka tsamaya ka tsela ya sekontiri re ne ra ralla sekgwa yana e le gore tota re pitagane go tseneng kwa ke ithetse baagisane ba ga metsi a tsile le tsala ba e leng gore ke ba leboga go menagane gore tshwarela ngwana wa rona mme bongaka bo ne bo bata mongwe wa lesika ya re ke goroga ra tsena mo teng ra itharela tolelwa metsi a tsile ebe re hiwa nako 1 hour gore ebe re motsere le motse ko botsididi ka gore o tsile ko lapeng a ntse a thokahetse ha tsile ko lapeng a thokahetse ga be o mo moshareng wa sepatela re ne ra rulaganya ra go baneng ra go balatolela ra boa ra taratsa ngwana wa rona ra go mma go botsididi go thula re ka re gore ga mo serwe ka la bone ke le bogela Emma ne ke batla gore phutego ya sione go sale batho ba le 4 kana ba le bathano because le sirile batho thulaganyo gore re kgone go bona gore ha le ka sala hela le mokawana le se ka and then ngare ka sala le and then taka kwano Rafi se hela seo le meletse ngwana o ka se
jaaka re setse di itse nna ke mmone wa tira gore diragetseng kwa lapeng e ne a re ka di-30 tsa ga May ka 210 ke a tsosiwa gate re fiwa tsoga mma go gana go bula lebati ka go tsaya kiki ithela ba butse fenstere ka thipi lora kwa ba o komela ithela le gore mama ha yo mo bolaong a o komela ka ga toileteng a re yo mama e dibetse elena ba ya go bitsa ba ka re thusang lora kwa ba sa la ragale baki re yo hila tsena ba tshoga ya go lelo ka khakalako se mo se re ithetse mama mo go sone le gore o ile go ra re mme o thoka e tsantse mo toileteng a ba wela hatse e be thogo e tsena mo spacing se ga toileteng ha le botaneng e le gore thela a butse matho mo mo bulegile a sa heme ana sa apara ka e be ke mo tsaya ke mo ba sente ke mo apesa ba ba tsileng ba re thuse ba mo apesa ko ba mo tsala matho e be le jaaka iswa sepateleng re itetse le gore nyane mme o iketse le gore gore o nana le lebaka iketse o ne mo ntung ya gagwe mo ke heditse bophelo ke wena fela Masiu ka riso ya modimo enne le lona le sego boitita a tumela ka kwana ke rile ka re ha ke go bitsa hela o bo a tumela ka kwano malome ba simolodi di mautle ke kopa gore o bo a tumela ka kwano ha le sego boitita hela ha go loga sarala go tsana lona ona le nna ba hoteleng go tshwanetse ra molele Moses Lesogo ke diwi nnete ba seong ba buluki ba brara molele ke kopa gore le ka tatelano eo ya lona le be le ipaakantse ka gore ha re tswa ra tswella pina hela ha motho hela ha hetsa go bua ke kopa pina e be sa nne le baka le lelele gore re kgone go tshwara nako ke a lebo dumelang batsadi lo ha o tle le se me tsatsi le ke maagisenya wa rona go matebeleng le ka Saturday ka bo 2:10 ke ne ka bitswa ke maagisenya wa me se di mo ka nja ang khoa anthare le sego o kae metsi a tsile o wele a re go ga metsi a tsile ka tumelo ya mene ke itse gore metsi a tsile gore a re o dibetse ha re tsana go tletse le gore bana ba ga metsi a tsile ba lela metsi a tsile o etse hatsi mme tebo ya teng e ne e sa fase ka bo ka letsa tshimolo ke magatsano o kae anta a re so di potsa di be ke kgakala e be ka khona go tsara dimpho be ke mona ka re dimpho metsi a tsile o ile mme se mo sa le mo go sona ga se sona ga na se le botlhele ka gore o na sa apara go no go be re ka go mophutha o na a matlhago ana a pagame a butse molomo re ka go tsola molomo o gana go tswalega mme matlho ona a boa ra tsa fusi ke be re mophutha le ene mme wa maagisane ra re ya ka ra go tshedilega ke gone ha ka botsa ka gone go e be re emela go bona ngaka a batla re bala ha metsi a tsiwe a se mo botshelo a moa ga metsi a tsiwe go ra ka mele pero le mo ya boto ka Yeah.
Khotso Masio. Yeah. Batswadi ke gana ga nna ga ke itse gore o ka re ke halala ba tla go bua ka motlogolwane wana kgaitsadi ake mo botshelong na ntota ba ga ntso ngwana o tsenya sekolo ka mo dumela a dira tiro ya gagwe ka manontlhotlho nna ke leng gano ke le malomagwe ke nna kwa Magaladi mme batho ga ba itse gore ne ke tshela le ene nne re ga tale ya ka maloba jaana mo ditumedi tsone o na ka tsena mo go nna a nthare malome ga gago a nna sentle ka ke nna ke le nosi o tla ba ntsha taelo ya gore go dirwe se go dirwe go dirwe mme se mo go nna hela ke na le kgaitsadi ya ke mosala morago na tlhokagala maloba ngwana o ne le ena mmaagwe e le ena a mo tlhokomelang e le ena a dirang sengwe le sengwe ka ena jaanong re solala gore re le barwamotshodi re le barwatshisi re latlhegetswe mme le gale modimo o teng o tla go gomotsa o tlogela bana ke rapela modimo gore bana ba tswalele ka sekwele ba dire sengwe le sengwe sa bone modimo o ba thusa ga nke ke tswelela go ba le kalo-kalo ke tla lebolela gore metsi a tsile ke morwadi a lesogo a tshisi a ntshwa malepa a kgama ga se gore ga re leng teng ga re mo ke dikgotsitse ke batlogolo ba mme ebile ke beng ba me nna mo kgweteng ya basimane sola gore ga nke ke tswela thata a mo a gore ka kagiso amen Samoloki, Ilae, Tataja, Itasime Conero, Ela Pisambelo, Samoloki, Ilae, Tataja, Itasime Conero. Nere monna na tlhokomela dikgomo jaaka monna le rona tota batho ba se dikgomo ka na re tlhokomela ka lerato le le ko godimo a nna le monyena le re motho o lerato nna rata motho mongwe le mongwe jaaka le tshimotose go batho ba motsotsong ke ka ga ntse ka teng ga ba mo akele nna ke na le lerato tota nna ntsha smile jaaka me ngwana hela ka se ntsha mo koreng ne motho o lerato mme ga nka ka dia batho tsirane Dongo Yeso lente kapile lentswe la gane supatela elena o tenga sebele o tsare tona ke sekala ga kgamala ga re tsentse mo programeng rotlhe mongwe le mongwe o bua ka ga monna wa moitseng ka teng ga le amen ba gaetsho ke rona ka le utlwile ba ne ba le pudisa
ke rona ba e leng gore re ne ra go tsena ko sepateleng ka Mantaga haleluya amen ma ha re tsena ko sepateleng ra leba monna rona ra bona gore go gore motho yo o robetse jang haleluya amen ra kanya dilo kana re ba tswana le ha re le ba Kriste ga re le bele setso sa rona ke ne ka kanya dilo di le tharo jana tsene re ntse re ithera dintsi di diragala ha re gola haleluya amen mme ke ne ke re leto la gagwe ke le lebogela gore ke ngwana wa modimo haleluya amen o tsamaile ka leto le leng gore ga la re tshwarisa bothata ga la re goga la re tsenya mo dipateleng tseletseng mme metsi a tsile o na le bolwetse jo e leng gore o na bo tshwara a re bolelela ka ga loto la gago gore ha le tsogile le bothoko thata haleluya amen mme ga ta go tsamaya leoto leo le le dinetse ka letsatsi la teng haleluya amen metsi a tsile mo botshelong ja rona ke sekhukhu sa rona mo lelwapeng la ga lesego le kediwe haleluya amen ke motho yo na a itse matshelo a rona ke motho e leng gore bana ba rona o na ba godisa haleluya amen ke motho e leng gore o na ntsha le madi mo pateng a ba nela mo dithutong gore wena ka gore o mo lwapeng hela tsamaya go dira selesa haleluya amen ke motho yo na re a le dijo tota ka gore nna ke le makomakoro haleluya amen o ile re ha heta ka nna o ta go letsa re nko nneketse le ga re ka bo re shakgalane metsi a tsile ne re ga gongwe re go romana ga go ngantšha o ta go ke tabo ke didima re sa thole ke moletsa o ta ba letsa o ledi mosadi mogolo o kae o ta bone a didimala re tshega metsi a tsile ba gaetsho o re lathile tota ne re lebile gore le rona bana ba rona ga ba setse ba bereka ka gore ba tlhoka ditiro ne re lebile gore go raya gore ba tata ba gola a ba mo godisa le bone mme re sologela gore tse ba tshelang ka tsone ba tshwanetse gore ba lebe bana ba ba ga metsi a tsile gore ba ba godise ka lerato le bone a na ba godisa ka lone haleluya amen ba gaetsho ngwana rona o robetse nna ke lebogela hela gore a moaga wa ngwanaga mme o robale ka kagiso sekhukhu sa ga ke diwe le lesogo sekhukhu seo se sa dithuto tse di rileng haleluya amen a moanna ke ke a leboga ba gaetsho masione a gore o peleng re tsentse mašeta kana Joko ya gago yebo be ye khato lola pelo tumelo gona ke tebe tumelo na Je parle de Ngagura Jan Kamina. Kaori Rona Nale Nerula to Sosa. Yorona Batuban City War. Me Rula. Kunta Hamo Jine Arata. Karena ke receiving katimo hane tanya motsotso le motsotso me at the end of the day ga re bone a solution mo serta gore re senganye re khogile jokeng le nna ke a dumela le maduo
a kwa dilong ka ko morago ga pampiri a tlhalosa se ene e leng sone le nna ke se tswela pele ke a mo gara ke monna mogolo ke thaisang ka boela go sekolong ba ga rona a mo ga nna ke go robala ka Kagiso. Samthahela ke tlo simolla ke re ke leboela botshelo jwa letsatsi le ke lebogela boleng teng ja gagwe mo nakong e ke itshedileng. The 32 years of my life has been pleasant because of her role. Ke ta simolola ke lebolela gore le yone ke mbitsa molwantwa e le gore Samtha o lwela brenkanyeditseng sa bobedi na lwela mongwe le mongwe nka ba lolola ba ba ga bantsi ba leng gore letsatsi lo ba lwetse ntwa ba bantsi ba ba lwetse ntwa kana ke ra dintwa tse le gore le di sa moane we should take it upon herself to make sure gore o lwela ntwa a kgona go lwa le sister ilo ya motho a ba mara ke berekela mo masko motare kopane ga ba ta ba ntwe straight a kgona go lwa le mmelo wa Zimbabwe a sa mo itse a molela gore a re kopane o lwetse ditsala tsa me a sa itse dintwa tsa bona le go ba itse a sa ba itse o lwetse bo tshelolo o lwetse bo babuluki o lwetse bo neo o ba lwetse ke ne le molwanto le ke mbitsa ka maka ke re ha o ko to ke mo Facebook dintwa tsa teng nna nthare ga teng ka go wana go leng update a o update ke yo ke sthomo o lwa se yo ke smama ba la se yo a ba ka ntira tse ke re ta bore di tsare di a letso ne ke moratela sone gore na ba ka ntwa ka gore na o dipenda a so she was a giver. Na ha madi, ha lorato, na ha se mo sengwe. Tsela a khona go siya. Ibile ne le motho na rata go ira modimo ka botswa pele. Ha ne ka bo ke hilo nako ne go na le video mo ne ke batla go le tusa yana ya no ga kitso ra me ke ta bona selaka. Go le teng motho ke motho na ntse jang. Ha ke tsora go totwana. Kita yang mahal hono, itu lilian. Negeri kita lutu sebor, nilai mutu narata, huru berbeda kopan, nilai mutu narata tirsa lumbo, nilai mutu narata hati mumbiru, awu tuar naik batu mata kurusa, oi juru wata yo jadi tamaletse, jano kisulu hela huru, retasa lanjir tuh kopan ni lebali luapa. Kawan saya bisa start kawannya. Ini kita kira tahu, nak urut orang apa orang, resolusi berkopan. Because tomorrow is never guaranteed.
you wake up in the morning ga o itse gore a mme o tla bona phirima letsatsi jaanong mme ka lekalo ke re la gago le botlhoko gore la theletso heaven has gated angel modimo ene o itumetse lesole la go lone ntwa o e lolo la ga rutile botlhoko ga gona se re ka se dirang ga modimo ene a laotse ke gone la re le re tsere re golokile amen yo buang yo ke babuluki ba brara molemo ke ngwana ga mogolo e metsi a tsile amen kana nna ke maha yanong a kere ke moruti yanong go tswa ke le a rabela a kere amen la ruto ke ngwana ga mogolo e metsi a tsile mma babuluki amen metsi a tsile ke molekana wa me amen la unfortunately ga ke na go kgona go bua ke hetela go pele ke molekana wa me I was born on 13 October 1977 ile ka di 21 October 1977 ngukwa ba botsetseng gora gore ba nna ba tsetse bote ke ne ke mo heta ka 7 days nna le ene re nna re lwaela nnete wa itse ke mora ke o mmangwane mme ke motona mo wena ka 7 days ka biki ke go tetse pele re nna o tebara tsama wa bona ya no gone mo hela re godile rotara go la ha mme a sena go nyalwa be re ona le sebakanyana se re ntseng ko mazimo ko makoro a tsamaile le mogolowe gone o le ke batla go le bolela story se sengwe ke ne ke nna over protective mo go metsi a tsile gore ke pila gore mma go metsi a tsile ga yona jaanong ba ga rakgadi mma bono ene go na le mo 77 gape wa rakgadi a re sia ka 3 months ka ona ra molele na go ngwe go diragala e be ra o rekela dikobo kana nkukuna a rekisitse potsane re po kana ba ma 77 a mararo yene ko e be go na le 79 go ra gore ke tsena pele nane ke le bothajana thata le bibela machine ke gona go dija ke be ke pateletsa ba bangwe ha ke tsena mo ntu ke tsa go be ke re tanki e be le gore ha ke tsena ke be ke mo betsa ke re go ite gore tanki ka bona a ke ba ke batla gore ba ba o mangwe ka re ke batla gore ba nne ba welwa ke yo mma mane ke a mo protecta ke nku khaka bolo enyana jo a na go to wa thola ka dibetsa bogolo nna ne ke to wa thola ke a diele ke a le wena a tsena mo ntu a ne lo go wa ba re tanki go ra gore ba ga rakgadi wa le 77 79 ha ba tsena mo ntu ga ba re tanki jojo nkuku ka le le buru a se bua so di ba tra ba a ba o manya ba tsa di go botse nna le metsa di re la ra be di go botse di tsara ba go ba lape ba le ba la mo gwe mo di tongi tse di go burile ka mo so gape ya miletsa go thoko ke dira se sengwe nae re bola pilipitsana go tswa re pateletsa tsa tsile lengwe mme go ile kerekeng gone mo go tole nne le tsamaya le bana go di kerekeng mo re sala re dira bolo ina le metsi a tsile e be rapa re go gora tsipana ona go gora tsipana ke ha re a peile go kota go ja dijo tsa bagolo ka re kana maungu bo ga le tobi kana ne re betswa re dire tsutupa gone thaere hela batho ba re dire tsutupa re fele re nna re betswa go ja dijo e be re tsara go display ina bona le mang tswa le nga metsati le soka go thogo la ke raga ka e be so ai tsena go shebe ke dira ja kana ne le ma bothajana mme nna ke le go pele mo botali mo make mo pele abali akugale ntse aba patisa mo ke be ke o ska e patisa to e patisa ni e be re thapolla le ugala go poyana re patisa ha re tswa kwa
ke hata be re ithetse koko e shile be re rotala gone gore re te re negilo aba ke kana go thamallanna a re bua ke re ithetse koko e wa tswe ke lentsore re ile go rona a be nna ya go bolela monga koko a bare bana ba gago ba bolele koko hela e be di pasana mo pheo mma ba o le monga koko ke re o ska wa lela a ke le here le tona le moeta o ska wa lela batsadi ba mana gore be ba ska ba buisanya be e le rona amen ya no batsadi ba me mo ke mo go bothoko metsatsi la ka le utwe a go buiwa gore ke lebetsa ga mmagwenyana ene gona le ntuha gora gore kana ke a re se tsene sekeng re tsantsanyana mmagwenyana ra e betsa ya bua ra e betsa be re ketola gate meno a skere a re ketotsa baemelo metsatsi le tsenya mo maragong a ntsanyana siaka kana nna le re dira dilo batho ba mo siaka ka nnetane meno a skere sone se sa dikara ntsanyana e lela impitika mabonyana le ba o itela meno a ska mo maragong a ntsanyana ke re o seka ba supa gore ke rona o seka tsatsi engwe gona ebe ke tshaba go tsana motho etebe ke ithomelane mabonyana a ka re yo ithometseng o tata se bona o do tshwara thamarago ke tshogile ga ke buikane gantele ke bitsa moso tsa ona le metsatsi ya pola re ka go ga tšhelete ka le ntebe a ke re ke tshogile ga re tolo ina gantele nyana ga ta bona wa metsatsi le to ntebe marago gantele to ntebe marago ao ba ya no meyo ine le pilara batho ba modimo ya ka dutwa nna yo ke hayo bona le kganye e bothoko ye ntireletse last year gate mo Kriste ga nke a dire dilo tse di maswe last year ka August ne ke a utwa ke imetswe la nkutlwa ene le la ntha batsadi ba utwa maabane ke ba le kutisa ke bona mme yo le go pila antre re kopana re o begwa ke nga ke re ebe ke re ke mmangwane gora gore last year be ke imelwa e teng batsadi le ska ka malatse ke be ke plana sente ke plana ka suicide ke researcha sente ke bala le ba bantseng ba ba netla ke be ke tsamaya ke a o reka mogala ke plana hey ya bosigo kutwa le ntswe le nkgalemela ke re ke moruti o to batla go dira eng ke be ke molletsa bosigo jo ke motsosa mmangwane ke na le seemo ke imetswe mme gone gompieno ke batla go ikgaphela botshelo a letsa metsi a tlile re bua bosigo a ba letsa mme wa sione o teng gone ke reka maemo go ene ko phikwe ke ne ke sa itse gore ke ena na nteleditse gore go tena mao motshwere o mo sigile maikutlo o molletse phakela o bota ga bone ke bile ka ga borone ka August last year ke tshotse baebele ke motho wa go tsamaya ka baebele batho ke mo Kriste le bona ene ke re ke ikgatela botshelo ya ha ke tsena kwa mo bekeng ra robala re tsere dikgang ga bui sepe ka mathata a ke a tetseng ka re gore mosadi o ga bone gore ke imetswe ra robala irile maphakela ke gone be re simolla kgang a re blue o na mpitsa blue bula baebele ke bula bala temano e ratang ke bala motho le ang cancela mo ileng ke tswa ke a phikwe ke ile kwa ke sena madi le na sena madi mo ile ke tswa ke kwa ke a phikwe ke be ke le motho ke utwa bana ba ile ke tsena kwa ke opela dikoma ka ke toetse re le bogase ya no motsamaisa tiro ntetelle ke ba le message ga ke na go diega amen batho ba mutego ya modimo. We are gathered here today to celebrate the life of my auntie. She had a special way of making everyone feel seen and loved, and her kindness was a constant source of support for our family. We are all grateful for the time we had with her auntie. We will miss you daily. We had a wonderful auntie, one who never really grew old. Her smile was made of sunshine, her heart was solid gold. My aunt was a woman who had smiles to brighten my days, who always made me feel good for her warm words of praise, and once more she knew what to do to make wishes come true. Until that day, I think of you. The love we shared, the memories too. Until that day, I'll think of you. Until that day, I'll find out why you had to live with no goodbye. Until that day, this is so. We miss you as
your family, more than you know. Until that day, you will be with him, your God, your Savior, and your best friend. From Munkanwara Blue, as you always call me. Thank you. Oh, ici c'est mon premier. Si je passe ce soir, car ça marche. Pina qui est ma chou. Dumelang botho ba Modimo. Ba ga emeng ha re bua bommatso. Bommatso ke bonne ka palo re e. Fela re ka re bala re e. Ka nno re na le hape ka rona. Ke ta simolla ka go ipolela nna o ke buang ke bidiwa Sejo Mohasa, the most of the Mohasa, the same time. Harapaka Potino, for trying to see why I put an Haposi. Polonia, Nicopodia, Lini, Salero Copana, Cabo, Copana, Kamaha, 1990, when I was an apostle, and I send it. Sale ya le ya rona e o se boleng o na le bothai so re kopane go se mai re tsena mo classeng e le go thopile ba ba bothai ra re ka se go thopile ka se ka tsena mo classeng e ya ba bothai ke na le ba tsa le yo o khodisitse o ntotse ka bothai ga gago go na le mongwe o buile malobare e ka re ke mogolo o kila a gola ya go go mabo go no bontse hela ke ra re go diare na ke na mpona ke ne ke misiwa ke misiwa ke borre ha ba bua gore yo na le ga yo na go manyetsa ditsi gore ke ha ke le mo totlo ipona se ke le sone ke re without her, I don't think I would be what I am today. Because she used to discipline me. She used to tell me about Sergio. Hara se gole right between these things, anyways. Yare also poste mani basajira swani. Oswani yare posana kwa hasana mo class nzawa bo thala khaja. How do I get evidence? Nakai Rosa has Hakala Puya. Guys have our Nicola number what put last in Yabo, I get a structure. Sinvaya Edmiti. Hey, Neo Halavan, you are Proganza. A simple several master, you too. Neo Halavan, Hapik, Aru, the wood. Yeah, you're putting that is very good to know. O tshwaneng ya heta go kopana le batsa a kopana le gaolele a kopana le dinki ba tsena mo tlelaseng ya admin tse ke di-doctor bo mmerang le ditshumi bo mmerang e ba dira bo admin tse ba re gaise mme ya re go tswa go le go gape ra tswelela ra ya ko mebu ha re tsena ko mebu ra dira science ka nna ka diose ka ditseela phetse bitse tharo ke na le basaneng ke metsi a tsi ka eso nna bongaka kana boengineere no ka sia ka di-accountseng mme re ntse re le gore ko botsala ba tswelela ba ne ba ntse ba le teng ga o lebe ba tshwanang le dikabo ba tswelela ba mahatseng ya re gore ko mahatseng
Hanse a kwala dikolo ke bona ke le re kwala dikolo hanse a dimpho ya pilo ba mo se dimpho yo yana ha jwa mo dikgang ke dimpho ding a re ni sa dimpho mo bommaso ke ngwana mme mo nyane mo gore Ratswelela yalo a boa a tswa mahatsheng ka 04 ha boa e rile re ntse re le mo leetong leo ka gore ene la di mahatsheng before ha tsama re le go tšetša ka bona lekalo Hira, ya raso ke ba ka le ka bile ya no la ya. Me hela ka corona para khanya la botse. Ke mara ka ba ma ka no ya go khale ha go lela ngwana na tsitse. Ke no na tsene ha ke nyalo ka 04. Ke mara ka tsaya. Ke khole go le ngwana na tsitse ro se ni su se dia. Ka gore kwena o ta so ga o shuka wa. Ha o lela ngwana na tsitse na se sentsinya na ora ya. Me got to do is one year. Kids again, 22 years of marriage. She's still here. She was supporting me in my marriage. She was my counselor. She was my advisor. But me says me haga obela lo bolanya. Yaga dugari ke no Chinese. Ki 22 years mo nyalo. Ke le haje ke maso ka ki wena. Ki mo twa mo pa. Ola tampola se lo kwe ga se ngwana a rata di tsela tse tsa rona tsotlhe tse di hatse di ka bua ha ba di se se sa siama wa go lela di go kwela ga se o kwela ratswelela lo ka Jesu ka leeto la rona ga o le na ta re putile re ntse re le mo leetong jodi a joela bo mmaso ka Jesu Moso hora joela ke mama ni DK. Moso ne se tiro le tra Jesu. Mole to de la rona ba se dinero travel. We used to travel a lot as friends. Kanya lo rona ile gore tsa sile so kana ni. Pascal la gare regret. We used to travel. We used to have fun. Ore hare tswa hare bo masora. Ra hita. Yara ke tale mo le le murtu tan chare ha wana be no bo yo a o wana testing lipstick which was beauty le ko tiro ha wana testing lipstick go jo iso wa ko ba le se go re ga manya ki lipstick ya wala ki testia am ona ru he I used to tell her what wana ki lipstick wana ke onna mo so murtu tari chara yo no ko ke na ko le la ki mo ta ki le ko ke ki era le mo yo mo ti ya na ba ki ta in chara le chara se mo maro ki so kale ka lo ba se kere sala ya rona ke ele se mo maso o tla mai le nyor to kala ka bana re le mo maso bana ke ba rona hela ka ntse le ba rona le teng re bona la ritse re teng ga se gore ha re ruralla ha ra e ba we promise to take care of you and we promise to be there for you hela ka malona na e teng ke re go batsa go motsega go ba lela ba go motsega go maso. My wish is we should continue as Bomazo. The founder of Mazo is no longer there, but his spirit is with us. Kalikaru, Amewa, Waham Mazo. Or like a cat, private.
tsa go na le mang yo re mo tsereng ka fano go ba gore monga mango ke dirile kae a mpone ka fano a tse o mang wa gagwe wala tse ka fano ka sebaka se ba se ke tabe ke letela moemedi from Moscow o metsi a tsilana a dilela teng re tsebediso mogato to gore boela ka metsi a tsilana ke a reo Agamishene nona. Kaga asabu ya kimbia pini pato. Ile kile rekali mezi moni paten la network planning optimization. Mezi roga hapo ni senior engineer network optimization, which means how to roll out the network. For about 2 hours data. Kene na check out camera is missing there. Network verification the house as here maintain whatever advice about to direction whatever network government optimally. That's why must come in number one network mobile. We're very lucky to have maintained multimedia. We already do a lot of things in the Vatamu share the Lonaka, Metika Hana Kinis in Gati. Meti believed in open and effective communication religiously, and you could not talk out of that belief system. In era had a similar meeting about that development, what about open and effective communication. As similar that are clear is kind, and clear is unkind. She will repeat it. Clear is kind, and clear is unkind. Me too now, as a leader, you have to make sure that you clarify expectation when you communicate, it has to be effective. And she also believed that we should be transparent as leadership. And if you cannot be transparent, you should be transparent about not being able to be transparent. Whatever we do it for the greater good. And then a leader, you must have a title. She did not need a title to be a leader. Ona is very effective. After our influence, our economic tailoring, military tamality. So, the Pota has known as a marvel. The family only means what does it mean? Because when we think about water, Meti basically in English is water. Water does not reside in high places. It naturally seeks the lowest. And when it comes to overcoming the hard and the strong, nothing is better than water, and it is of higher good. Because it is needed by all means, and it will settle in places where most people would not be comfortable in those places. So meeting us at having hold accountable as a leader. She was fearless. On our female we have to do what is supposed to be done without being afraid to do what is good. So the second one, last year December, and when I looked at that message, lived a purpose-driven life. Everything we need is already inside us. We don't really need much to behave to more like you. This was in December 1st, 2025. A messenger in Lota who maintained the soul just said thanks. This is the message to the team. In quote, thank you team for making workplace enjoyable. The talks, the laughter, thank you team, and the man how to discipline I pray for Heavenly Father to meet her soul with abundance of love as she enters the kingdom of heaven. Amen. Maybe what class of 1996 regular resolution me abuya roma has kota na le kare ya masioni ene le sole la ronale li binela for mate ba ir habas no ba esa ba tsinye pina tse pedi ba pele le sole la bonele relisia
ke a leboga go tsamaisa tiro wa modimo mo boemong jwa bakaulengwe ba ba adogileng go sekolo sa Tshwaneng ka ngwaga wa 1996 ke disa mantswe a kgomotso le kagiso le lorato mo go ba lelapa la ga Letsiaki bana ba gagwe tsala tsa gagwe le badiri ka ene jaaka go tlhalositswe ke eme ga ke emetse mokgatlo o a adogileng ko Tshwaneng dingwaga tse di 30 tse di fetileng le taela thoko ba gaetso gore re tsogetse yaka le bona ke thuntswega le ene ga re bua le ene ba bomme ba ba ntseng ba eme ga le ba bangwe ba neng re hetsa ngwaga o mongwe ne re na le go ba sota re ke basadi bagolo letsiatsi le o tabare nya mme le lona le banna bagolo re a lekana jaanong re ga re fisa mahoko a kgomotso mme tota e le go ta go leboga ba lelapa le go bo ba le ba re tsholetse senata le go re adima metsi a tsile mo malatsing a re a tshedileng le ene re kopane ko Tshwaneng re santse re le bannye ka ngwaga wa 1994 mme ra tshela mmogo go hitlhela le gompieno re ntse re ne re tshela le ene morago ga go simolola go thamiwa setlhopha sa rona dingwaga di heta 10 tse di fetileng re simolola re iphutha metsi a tsile o ne a ntse a le ko pele mo go thameng setlhopha se yaka go ntse go tlhalosiwa ke ba ba ntseng ba tlhalosa ga gore o dirile le bone le mo mekgatlhong e mengwe mme le setlhopha sa boithaopo he mme go dirisiwa madi le nako tsa lelwapa metsi a tsile ga gona kokoano epe ya kileng a se ka nna teng ke kile ka nna le sebaka sa go etelela class of 96 pele mme ene e le mokwaledi jaanong metsi a tsile ga le discussa sengwe jaaka go ntse go buiwa gore ne le motho wa puo phala ga le buisanya sengwe ga re go lebelele ene pele ga le ga ba bangwe ba dumela ga o le moeteledipele o reetsa pele ka gore bontsi ja sebaka metsi a tsile le a sa rapele ope o ne a go bolelela se e leng sone sa a sa akantseng ene a se go bolelela puo phala mme gape a leboga le mo go rona gage jaaka mongwe a boletse maloba ko gaborone gore o kare o kile a tshela a ta tshela gape e ne e le motho yo tabong ha bona ke to tswa mo tseleng he mogometsi ga re wa diheleng metsi a tsile o ne a itlwaeditse gore bitsa ka maina a rona a sekoele kana a dikarata bangwe ba bidiwa bo 6 bangwe ba bidiwa bo chicken nya ena a sena ne e le motshola-thebe kana o nkokame kana mogomotsi ke a betswe ne re bitswagela yalo re sa rete e le motsadi mo go rona mme setlhopha sa rona sa class of 96 se se thusanyang le sekolo sa Tshwaneng se dirile ditiro tse dintsi metsi a tsile a ntse a le ko pele mo ngwageng o o re thenang dingwaga tse 30 re alogile re na le dithulaganyo tse ne re santse re di ipaakanyetsa le ene o thase mme modimo a ba mmitsa ka tsatsi la Saterata ga moso ga ke lelediwa ke mmata wa rona o mongwe a mpolela tota ebile ga a ntatolele o nthare kana o ka re gate ke morakera eme a sekutu ga ke re ke leletsa ba ba ka nkutwang ba mpha pego ga ba rare ke boela ko wena a le re a dumelana gore gore 6 ga a utlwa sentle ka ebile mpho a ke re kuto botlhoko jaanong gate nya motho a senanne ga o ine ke re ta utlwa go thase o teng mme ba gaetso re ta ga re a re go motsegeng ba lelwana baebela e metsi a tsile a neng a tshela ka yone a re khoutela nako tsotlhe ebile a re gakolola gore ga re sa reetse sentle re taya diheleng ya tlhalosa gore a mme re ta amogela tse di molemo hela go tswa mo seateng sa modimo mme ra seka ra amogela bosula mo rona re go lebanye le bosula ka matho a setho a gore metsi a tsile o robetse ke molemo ko modimo ke ne ke re le go motsege bana ba ga metsi a tsile le go motsege batsadi ka re lathegetswe rotlhe mme e re ntse re lathegetswe le godimo la amogetse moengegi a mowa ga Waters
water utilities, water affairs. Maile o theana na le go thela le ba mo araba ka ba o ro le ka kagiso ke a leboga Hakelela Wankaraba Hakelela Wankaraba Tabelo saka, kena
ke gopola wena ke gopola wena nka tenegela sente ke na tsona sente ke na tsona nka go khathisa nka go khathisa Kgotso Masiu lesole la rona le batile Jesu a santsa ka bona jaanong lo yena hela ga o ka iphitlhela e le gore o tsene mo tumelo lo yena kgona go direlwa hela yaka metsi a direlwa jaana ra fiwa leso setogolo a tumelo kwano o tore tlhalosetse ka botshelo jaaka mmago baetso nako ke yone re sena le yone a re lekeng gore re leke go e tshwara pina ke o bagaetso Good morning, everyone. Today we gather not only to mourn a loss, but also to celebrate a life well lived, a heart well loved, and a legacy that will continue to live on in all of us. When I think of my mother, I don't first think of this moment of loss. I think of her smile, her laughter, her kindness, and the countless ways she made life brighter for those around her. My mother was bold and honest, who lived with courage and integrity. She spoke the truth with kindness and stood firmly for what she believed in. Her caring and loving nature touched the lives of everyone around her, making people feel valued, supported, and appreciated. She was deeply compassionate and empathetic, always ready to listen, comfort, and help those in need. She had a remarkable ability to understand the feelings of others and offer encouragement during difficult times. Her warmth, her consistent generosity was inimitable, and it was not dependent on how much you had, and genuine concern for people created lasting connections and unforgettable memories. Her strength was matched by her kindness, and her love was felt by all who knew her. She leaves behind a legacy of compassion, honesty, and unwavering care that will continue to inspire us for years to come. Only one of the things I'll always cherish is the special bond we shared. We would spend time gossiping and laughing together, talking about all sorts of things. She had a way of making even the simplest conversations memorable. Sometimes she would tease me and throw a few playful insults my way. But it was all part of her personality and the love we shared. Those moments brought laughter, joy, and a sense of closeness that I will miss dearly. Beyond the jokes and laughter, she had a beautiful heart and touched the lives of many people through her kindness and generosity. I am grateful for every moment we shared, and I will carry those memories with me always. Her life was a blessing, and her memory is a treasure. Matthew 5 verse 4 says, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Gompieno ga re a phuthegela fela go hutsafalela tatlhelelo, mme gape go keteka botshelo jo bo tshetseng sentle. Pelo e neng e rekiwa thata
le boswa jo bo tla tswelelang bo tshela mo go rona rotlhe. Fa ke akanya ka mama ga ke akanye pelo ka motsotso wa tatlhelelo, ke akanya ka poseselo ya gagwe, ditshego tsa gagwe, bopelonomi jwa gagwe le ditsela tsotlhe tse a neng a dira botshelo bo phatsimele ka tsone mo bathong ba ba neng ba mo dikologile. E ne e le motho yo pelokgale yo ikanyegang, yo a neng a tshela ka seriti le boikanyego. O ne a bua moerui ka bonolo mme a ema a netamalela tsotlhe tse a neng a dumela mo go tsone. Tlhokomelo ya gagwe le lorato la gagwe di amile matshelo a batho ba le bantsi, di dira gore batho ba ikutlwe ba le botlhokwa, ba tshegeditswe ebile ba anelwa. O ne a tletse kutlwelobotlhoko ka tsotlhe, o ne a ikeleditse go reetsa, go gomotsa le go thusa ba ba tlhokang thuso. O ne a le bokgoni jo bo sa tlwaelegang jwa go tlhaloganya maikutlo a ba bangwe le go ba rotloetsa mo dinakong thata. Mofuthu wa gagwe le seatle se se buleleng di ne di sa lekanyediwa ke gore motho o na le eng kgotsa o humile go le kana-kang. O ne a bontsha tlhokomelo ya mmantota mo bathong, mme seo sa aga dikamano tse di neng tsa nna teng ka lobaka lo loleele le go tlhola dikgakologelo tse di sa lebelegeng. Nonofo ya gagwe e ne ya tsamaya mmogo le bopelonomi jwa gagwe, mme tsotlhe tse a neng a di dira di ne la supa motho yo neng a rata batho ka pelo yotlhe. Boswa jwa gagwe bo tla tswelela bophelo mo dipelong tsa rona, mo dithutong tsotlhe tse a di tlwaetseng natso le mo leratong lo a neng a le naya lone letsatsi le letsatsi. Re tla mo gopola e seng fela ka ntlha ya tsotlhe tse a neng a di dira, mme ka ntlha ya motho yo neng a le ene. Matayo 5:4 go se go ba ba hutsagetseng gonne ba tla go modimo. A moya wa gagwe o robala ka kagiso. Jesu wa me ka go bitsa a go thusa kisi kisi atamela la go unse jaka kisi unse jaka kisi unse las donaciones farmacias, pero todo se organiza para baba con la cuba y la formación de este grupo. Hasta que alguien que encarga de esto fue, pero cuando comuniza para la encarga no fue. Las relaciones la vez que me creo. Ya dije que está bueno, ya hice lo hago, ya hice lo hago, ya es que está casa para hacer, ya buscar no buscar la mano, vaya a hacer se voy a dar a la grupo. La moneda, claro. Thank you. Ayo
boroko ba gaetsho moruti ga o bona emelela ka dinao yana gore ga re opele re tsentse moko mo dinameng ba gaetsho bo ra lesogo bo ra sisi tshwanetse gore ba silo maikutlo tshwanetse gore ba gomodiwe sente ke ne ke kopile rangwane re ga o setse gore a nne ka kwano Isaiah ga o setse gore a te ka kwano a ile gore ga a bona le because re monela barunana pele ba gaetsho ke tla kopa moeteledipele kana church representative wa CCC gore a tumele ka kwano ga ke a tsaya leina la gago o tla dira diatia se la so ba su akalimila liwati aeli akalimila liwati akalimila ke tla simolola hela ka go dumedisa boeteledipele ja motse ke re ke lebisa madume go boeteledipele ba motse ka lebaka la gore kana ke bone ba ileng gore nako e ntsi le nyenyane ha re le ha bo e le bone ba ba tlhokometseng sengwe le sengwe ke be ke re kgotswa ene le bone be ke re batsadi bothe phuthego yotlhe e tetseng ha ke re a kgotso e nne le rona ba gaetsho yo e meng yo ke ene o bidiwa hela gote Ibrahim wa ga Masi ke tabo ke lehano go bua ka ke emetse ke re ke a ZTC mo lesoleng le robetseng hape le ga rona khotso ba gaetsho ga re buire khabisa ka ngwana wa lona ka kwano ibile e le ngwana wa rona go tswa go kerekeng ya ZTC ba gaetsho ngwano yo robetseng yo ba gaetsho re bua ka senata se sengwe se segolo se leng gore gompieno jana re santse re na le dipotso tse dintsi go ipotsa gore yone phatha ya e bulegileng ha duleng teng a re santse re ta bona ohe yo tatang a gata dikgato tse di tshwanang tse di gatilweng ke ene metsi a tsile ba gaetsho a khotso e nna le rona ba gaetsho ga le reetsa le le batho ba le balang di Bible ba le batho ba le balang ditemana thata nako e ntsi e nyenyane go na le batho ba e leng gore ba tsalwa ba ntse ba beilwe ba segogaditswe ke modimo ba sala ba segogaditswe le go tsholwa ba ise ba tsholwe yaanong motho yo salang a segogaditswe yo ke ene metsi a tsile yo salang a segogaditswe pele ga a goroga mo lehatsheng le le ka kwana mme ga le ka lebelela baruti ga ke rere ga le ka lebelela la tsamaya la bua ra bua ka motho o mongwe teng o bidiwang gote Jeremiah yo salang a segogaditswe ke modimo pele ga ba a bopiwa mo sebopelong sa ga mmagwe ana le kitso tse di kalokalo tsa go bua le setšhaba ka tsela e nngwe e leng gore modimo o ne a mo roma ka yone ke tsela e leng gore metsi a tsile o ne a romiwa le ditiro tsa gagwe le go bua ga gagwe o ne o go utlwa gore mo go bua gagwe ga se go bua hela o ne a bua e le gore modimo o tsene mo go ene o ne a bua e le gore modimo o tsene mo go ene motsamaisa tiro ke ta se ke kgakala le tiro mme hela ba gaetsho re na le bukana ko kereke insurance e bidiwang gote kganya ya ZTC ke yone e leng gore nako e ntsi le nyane ha motho a robetse jana re kgantsha ka yone ebile ke yone e leng gore ke yone e mmolokang ba gaetsho ne ke ka se ke buitse dingwe ka e tlogela ko morago mme ka ene tsela ka lebaka la nako ke tla e tshwara go le gongwe
bagaetso ke kopa gore koloi ya B596 APT ke kopa gore o tswe mo kgorong ka gore e sireletse dikoloi tse re batla di tsena ka kwano tsa madirelo a kagiso ka kwano bagaetso a re ntsheng dikoloi bagaetso ke a itse gore bana ba mo lwapeng le batla go teka mo ga lona mme ke kopa gore le ntshe dikoloi ka gore mo dilong jang tsile ke yo mashuru B596 APT ke kopa gore ntse koloi ya go tata o boela mo lwapeng Oma karwana katauri. Indah. ke le bogile bongwana ka se go a se sa tlhola se bereka yaanong gore a re go bereka nna yaanong jaanong bagaetso ke tlo go letelela ditogolo tsa ga metsi a tsile le se gore a moleele le tsweletse motsumenyana tsotlhe lesogo ke kopa gore le nna boripana bagaetso re monela maruna ya pele go sele bo sana mahulo lona ga gona ope o tla tlholang a bua ke dumela gore le la kgetsi ba ga rona ba student fellowship ke lebogile thata go nna ka modimo a pula e le ne le tsele mme ba apsagapsaga ba gaetso ke le ha 2 minutes hela ke le ha 2 minutes hela mongwe a lona a tla bua mme o se ka nna mogwa ga moleele mo petse nya se boetse Khotso ya Modimo a lebele batho. Ke yone ha ke ruilwe ke ba ZCC Student Fellowship. Program Director, Bereaved Family Church Leadership, fellow monarchs, ladies and gentlemen, on behalf of ZCC Student Fellowship, we extend our heartfelt condolences to the family.
for the loss of our advisor, Meti. We used to call him Meti. Nasa get him the Zanina. Are Kekopani Meti can get Lantar Kopana student fellowship in a Kamakawa 2011-2012. Ila advisor Arona. Ka kuswane hela le motho ning a le lerato ona re bontsha lerato le le tona tota because re bana by then ile ene mongwe wa batho ba ile gore ba ba golwane mo student fellowshiping like se buise sengwe kgante le se kile sa bua gore re ne re sa itse gore student fellowship ke eng mme re tshwanetse go ruta batho gore student fellowship ke eng ke mo a batho ba ne ba re tshwara ka letsogo tota ba re goga ba bontsha gore tsela ya bomodimo ke eng le kgone gore re kgone gore ebe mo nakong ya gompieno re na le gomo re go bitsana re ke di-student fellowship re simolosa hela ka boeteledipele ja bone kana di-advisors tsa bone bo Meti yaanong re le di-student fellowship ga la ba tlhagelwa e le lona hela family le rona as bana ba ba ko dikolo tse di kgolwane re latlhegetswe because ne re santse re na le mo re ka go ithuta go le gontsi thata mo go Meti yaanong ka lekano leso ke re hela ke re a mowa wa ga Meti o robale ka kgotso ke a leboga ke a leboga student fellowship representative ditogolo ke tla kopa gore le nne mo dipana ba gaso ke santse ke ntse ke ipoeletse motho wa koloi ya 596 APT e tla re ga re sena na re phatlhala space se tabele sa gago jalo e seng jalo ba gaetso re tla tshwana ke gore re kganetse kana e emise ditiro ke ne ke kopa gape bana ba molwateng ga o itse gore o beile koloi ya gago molwateng e ntshe re tata re botshimogela ga sena na ditela tiro ke no the way ke a kopa ka tswetswe ba gaetso ditogolo ke kopa le nne boripana ba gaetso ke ga ke le bona ga rena magoko a mantsi le banyenyana ke ramolele ke motogolo wa ga Waters gape ke best friend ya batsadi bokao ja mme o robetseng ga bo builwe ebile ke boammaaruri mme o na le lerato mme lerato la gagwe ke a bona gore o letsere ko go mme moswi mmagwe ke dibi ba itseng family ya borra lesogolata a itse gore malobanyana gale ne re tala gonega a go tetse batho gonega ebile ke sa itse gore yo ke mang yo ke mang mme ke itse gore no batho ba ke ba ga ke dibi so what has le ene kwa gago ko matebeleng go ntse ya only difference ke gore mo ga nkuku mo no go le monate na gore monate go rela yana go what has ne nna le dintwa mme le dintwa tsa siamo mme o da ratela botshelo gore na go ngadisa ka ba mmaruri ja go ruile botshelo mme gape ntse lo ena go ba wa ngalolo ga bona gore nyame mme o mpatala dio tsa siamo nne ke itse gore ga ke le gone go ke tsa 2 days a ntebele tse hela di-meeting tsa mele mme di tsena mo koloing gote ngwana nna ka hetonkise ga tiro o bota wa re ka selelesele nyana ne ke itse ke trek hala re mo tseleng gote morena maikela go ki na pata go ga motho o je dijo tsabe maikela o ira nya o te ke mmolela nya re thusa no bontsela lo mio ne le motho wa ratang ba maru ile na khopatsa mushintate ne le motho le gore le na rata go bolela ba maru la ga go khopisa ya me ha o tlohela tsena mo tsele so what has an answer so ke ta heta ha ka buripana ka botsala jamile ke tsona gore ke mmangwana no tsena mo best friend me o botsala jamile ke buitsile tota ha gore botsala jamile eish ka 2022 a tsibogela ke bolwetse ke ne ka tabogela gone kwa ke nna ne ke moka gono ho ke gone ke ithutile gore mo diemo a gona motho go tinkere ke nna mama ne ke moka ke mo phetso pele ne ke tshaba re ntse ra go sepatele ke ipotetse ke nna konte
Mana naka tsaya. Na le naka ke ntse mo phetso la rebe. Me ke sa toele 2023 a tsi mo gale ke boletse gape me ke tabogela go ga borone. Go ntse hala go sidilega. Ke ntse ke tswala kwa ntata ba nang tsa mana naka tsaya. Ya re re mo phetso la tsheka dipelo re. Ya no go no go ke bona gore me go motho ke best friend ya. Me mo gape. Mangwane. Da ke le monyenyana na mpala ka di relationship tsa na mpala la ana kumpina ke bona yo botokanya pota habai na kole ya tsa ga mangwana ke kgweditse wetso me e se gore ke kgwetsa ke ja mona tsala go ne ke motho go tshala ka gore ke se go ditamane mana kana ona le ba ka sa tsenele o sa tsenele tseno o ka se bua ya rata ba ta go mo wa re tsara ke re nya gona matha a ba itse o ta na mamane ba thu ke santse ke sa dumele gore o tsamaile nna to me le ha ke bolela I didn't panic or no cried cause ha lona botshelo ja for the past 5 years I was there. No, this lady happens to go somewhere. She will never go. Look, it's not at a later stage, but right now, I still don't believe what my auntie scored. Thank you for that. Lelo tomo tuna tota mosiro bame abuari ojins keta buari thala sika nyamala bezia sira dele tema ndaesh ya ka lukile rama khantile ka sile skulu ka tini ojele skulu ko Canada na romela madia lo na ko tsawa shutu ya na graduation una tumele ma dikapo so ka kana ke kana west something Western Union kina ka wa kesha kwa urudi kwa karaka shutu ya inelinch ya graduation ka we chana be tsa tsile na transparent le buka la yubuleri ke mo tsanya le bible na bulegile abua sepe sa botshelo ba ka mutho na ke ha bua go ka relationship na se sipi sepe a se mira se mo botshelo ba na se share na ke itse dipiri tsa gawe gore tota na se na sepiri na tsela ke botshelo ela na bua se mo le se ngwae ya ka nna ke ana bua na una la ke tsela gore go ga ntire se ntete mele ke tsela na dira se ya ka nna ke ana bua gore una kgona morare a go ta mara pele mo ta ja ne kile ka isa bona ke go wena kwa a ke sona ke ba isa kwa ne ke sa romela dijo kana se shago kana e ile go ta gore ba ba mpula ba bana madia palama e ke mo tsa go tswa a go no ba phikwe kana o ka ka go re ka la mophi a mpula le ke romela a le ka nyamba street a ndele tsantara era mana ba palama taxi ya go irala ka tsona go ba ta madia taxi ine ra ke ko pa madi mo wena kana mara ke ka ma madi ke ntshane sa tsama tsa ke bona an da ke ura ka iwa le mo tsoro bona sha ja tempu ko re no mo na ntse a ba ke tsora na ntse a mo 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 le na o ta go di khanye tsa madi ine go sena tebe yo tswanya but go nthusa na nthusa like a ile last time I ile China ke mara ke ronte le se ona ntela le bana na ntse ya lalo le mo ga kuludi wa go ke le bantile ka lone tota le teng le mo ga kuludi wa go tsolo ba ka le mo rwanto ya ka nkukua ana bua ke tsala condition tsa ba tsa malwetse ana na matheka ana ba le tsone go tsana ne ya manditsika tsa tho ona na poster ka yona thata go ra shupa gore ke semo se thata mo go go lwa as overcome ne go sena tsa tirele ka ta sa poster ka condition ate ene ya ka nna ke a re ke dumela le nna gore if she went through this there is no other condition that can beat her but we rise ka in cutting will miss her but ke ta mo tshwantsanya le pula e nang ka bohego mena e tshola metsi a mantsintsi ke dumela gore ke botsholo ba go ka bosileng ka teng bo nnile bohego
mme ditiro tsa gago ke dira dintsi thata ke a leboga motsamaisa tiro Kgotsong. Di-video tsa Facebook ke ngwana metsi a botshelo. E na re ke le 5 months mme a ba tlhokagala. Ba godisa ke bomme ba le metsi a tsile. Mme metsi a tsile go kgwedisitse yaka ngwana a gagwe. Ke ne ke nna le bolorako le mamane ko matebeleng. mangwalan a ngwana ke a repa a kgwetla tlakisekolo tlaki motsamaisa tiro ke a leboga nya mme go a supa tota gore metsi o bodisitse bagaetso o ne a tsaya mongwe le mongwe mme hela le nna nka paka gore ga go tla ka ga mading kana go ruta accountability ga go jewe hela there should be accountability mo gore mo dirisaeng tota puo ya monno mongwe nna ke tara ga o ka bona hela o ja hela dijo di tagala ko wena o itse mmago ta balo o sa bereka wena o ntse hela ga se o sa bereka monno go di sena ra ta buria jang ke dingwe tsa dithuto tse re di thutang ha re na le batho ba ba tshwana le bo metsi a tsia jana magaetso ke tlo kopa mmangwane siikanelo ke nosi go rata ka kwano le mpotsang ke kopa gore le a dumele ka kwano bagaetso nako ke yone e setseng e sena le rona ke tle ke busetse tirelo ko baruting ka gore bo sena makube bagaetso le aka le bona le e tšhaile bagaetso sebaka ke sa gore re botsa o e sware ka bodipa ngwana wa lelapa le ngwana wa mabotebele e komoletse ke bidiwa potsang ke le metsi a tsile ka lebakanya le telelenyana o ka ke le ka ko morekeng metsi a tsile e ne e le motho o nang le batho e ne e le motho yo la ka gwaga gore wena o dumele seo leng sona ke bua jaana ke le rre wa lelapa le bonnyitseng mme go nyala gane mo lenyalong le kgone go nyala sapote metsi mo go metsi metsi a tsile e ne le motho yo lapa ne le motho yona a le motho ko morekeng le ba ragileng le bone ba re bapileng le bone le a re ga a gorogile ba bo itse gore metsi a tsile o teng ba tsile le re talela re nole teng e na le borotho a ka nna la itse gore la batho ba ko moreke ga itse borotho mme le re ga tsile itse gore borotho bo teng motsamaise tilo le ka boripana jaanong ke tla gore ke tata motsotswana yala le masome a mararo ke di serbontshe ke bua ka betso tota motsamaisa tiro mo go bile sebaka ya tota ke bua ka mogaka ke bua ka motho ene re ga ke na le seemo ke gakolola la setie ka diseemo ke ne ka nna le seemo se ne se mputsa botho ko ga bolo o ne ko tsena sekolo ko ga bolo e re ba phakela ga te tsoga ke le gore ba go thulile ke tae baka ke le go phiko ngwana ke kana mona o gato o thule go go ya gona nka re hela ka motshwara metsi a tila mara a thata a go botse mari a tang ko pontsha motse mme re motshwara le ga o bua ka metsi a tile le la go tla butsa go go teng ke ipotsa re mona go ya gompieno botshelo je bone ka go morakeng mona go ya gompieno bo go nna ka tsela e ntseng yang
go tsamaya ga metsatsi mme molaetsa wa me mo go bona ba ga mme borra lesogo ke gore mo nakong ya gompieno ga ba go kopa Setswana se ke na ka se ruta ka borraitso ba re ditau tse di seng seboka di palelwa ke na re thotse mme kgang ke gore le kopo ya me ke gore mo bana ba borra lesogo go tsamaya ga metsatsi le ga ba be ba kopane gore batho ba go kgona go tsweledisa ga na le teng ga ba ga nna ke ora bona Ke apere lerato Kariso putlho wa modimo khotso masiwe ka re letsididi ga le tsenye moko mo dinameng ga re opela a kolopileng thaba Qui c'est qui le que je sens que c'est qui le que je sens que nous Kamiso batho ba modimo nne ke meayo ngwana ga mangwana a bone ke atile nne ke itse bua ke motho wela wa modimo ne ke rata go bua ka ngwana wa gagolo e le go tsatile modimo nna ke sekanelwa ke itse go aga mano mosadi yo Neri di produrro. Mosadio, neri modimo ka sebele. Mosadi ona na le dibuka. Tsene di ukametse setšhaba se so tshetse. Ha ke le thola le bothoko ya ka kelela yana. Ibile wa isutha ke le dibogonna. Pore ga ke itse go tota nka bula ka ditete nka re hela. Nna re latlhegetswe ko gore ke motshadi ko Taiwan mosadi o ne le nkuku ebile le mmangwane ebile le nkonne e ntse le nna ke wa go hejane go go nkuku o itsotsa teno le gompieno ga ntse pelo ya meita gongwe le nna ke a go nna ra sasadi mo pelong yane a ke rate go bua ka thata ka ngwanayo ga ka le gore ne ke phuthologile tota ne ke ta bua ka ngwana yo ka re ke mmelege ngwana o tlile a ntse a le lerato gale a tswa kwa a tswang teng ko modimong modimo o tsa monetse mo o boitshepo o re metsi a tsile tsamao ka malahatshe ka re gole go ga tsamayang teng ke modimo ga o re ke tshwarwe ke tala wa ja ga o re ga kena metsi wa nwa mo mosading yo wa itse re gomputsa bothoko gompieno ke eme gape a thogong ya gagwe jaana nna bo seikanelo ba re senang sepe se re nang naso wa itse ya kitseng ka bua jaana ka gore ke latlhegetse go latlhego ga one ga ke itse go tlotang ka bua jaana mme metsi a tsile robala ka kagiso phutu
Kgotso Masiu, ha se tadima ho madimadi ba ba sa tsebeng thapelo. Ba reso o ha re boloka lesole o sikile modimo a santse a ka mmona hora le so o motsa ka papa. Le la tshegetso ke bana lona senata sa lona moluki wa lona wa ka motho le bana ba gagwe ke ba a di ikomotseng ka bone bora le so. Ba reso ke tlo go kopa ka boripana gore babadi ba melaetsa ya dinyaka ke kopa gore ka boeu jo bo kgonagalang ela dumela ka mano ba gaetsena le rona se go bapasi one ka imbua ba le bogofobe o nkemetsera moleng ka bonako jo bo Kgotso Masiu, tswelela ka go ipanagela go kwadiwa sekgowa ga go akwala From God, Margot, Stacy, you'll always feel love, rest, and rest very well. Our dear baby, after what time? You are not just a police or an ordinary member. You are family, part of laughter, the gathering, the shared moments that make our bond so special. Your presence brought life to our meetings, warmth to our conversation, and joy to our time together. The memories we created with you will forever remain in our hearts. We will miss you deeply, your spirit, your kindness, and the way you showed us what the truth. Thank you for being part of our journey and for the love you shared with us so freely. Rest peacefully. You will always be one of us with love. Second one moral social love. To our beloved Sunday school mother, a faithful servant, a loving teacher, and a guiding light. Thank you for teaching us the ways of Christ, reminding us to always put God first, and show us how to walk in truth and love. Though you have left this world, your faith, your wisdom, and love will live in our hearts forevermore. From Sunday School Facility. However, my
Good night, our advisor, manager, from UB, ZPPSF. That's Thessalonians 4. The UAWay family send love and condolences to the Muslim family and the Msuku family on such a painful and sad loss of our beloved watchers. Mercy will be the most painful good times are the unexpected ones. The ones you never could panic, never prepared for, and never believed you would have faith. Our thoughts and prayers are with all your loved ones, especially your beautiful children. You were our heartbeat, and the team won't be the same without you. We will miss you from the Bangalaki team after flight MOA. Dear Medicine family and kids, please stay strong. We may not know why or understand how these things happen, but let us hold on to Jesus, who heals our broken hearts. Tough times make tough people, but this is overwhelming. Rest in peace, my dear sister Dorothy. Rest in peace, Waters Nkwenlebathong. Message of condolences. Lisiadile, onone se khwantshale mo lapela ha nne mama tsene. Le mo go botse ba o tsitse le go. Re tshwanetse go opela dina re ke o ka tsile tsone. Ha o ke nna kere o lutsile o lutsile. Lisiadile, it is with great sadness that we say goodbye to you. There are those people who pass through our lives quietly, and they are those who leave a lasting mark, not just on our memories, but as who will become what Lesiatile was to us. Your legacy is one that will live in us forever. It will live in every friend and family. Your warmth will be missed by your children, friends, and entire families. Rest in peace, our lovely daughter. You will never be forgotten. You left a mark on our lives and all your friends and family. Rest in peace. From your parents, Mr. and Mrs. Mohasha. Mesiatsile Mangwane, re setse ka go makala hela. O re ngwegetse mma. O ne o le moriti wa rona rotlhe. Bana ba ga Mmamotlebele le bana re ne re ikaegile ka wena hela rotlhe. O re sutetse re setse mo tsatsing. Tota ruri leso o se thogo le ha go se ba siame ba tshabisiwa bogale jo botano. Re latlhegetswe ke le ruri. Mme hela re dinela Modimo tsotlhe. Temana ki Proverbs 23, verse 25. Thy father and mother shall be glad, and she that bear there shall rejoice. Liliane Lebana. I am deeply heartbroken to learn about Mrs. Debraja. She was an incredible, kind soul and always ready to help and serve others. I'll remember her kindness forever. May you find comfort in warmly remembering all special times you and your loved ones shared. And hope you know how much others are thinking about you this time. With sincere sympathy, may she peacefully rest and enjoy everlasting peace in heaven. Ian Kriya. Those moments of joy we shared with you echo in our hearts, reminding us of the warmth you brought in our lives. In the stillness, we can almost hear it, and it brings both a smile and a tear. We cherish those memories knowing that while you may be gone, the love we shared will always be a part of us.
Good night, Nancy. Mascom NPO Department. In loving memory of Nancy, your kindness, dedication, and passion for serving others have left a lasting impact on our hearts and community. Thank you for the lives you touched and the hope you shared. You will be deeply missed and forever remembered. Rest in peace. From Team Inspire, Mascom. Ke a bona leboga bo khaisedi ya ka jana ba ga itse ka taba ke busetsa tiro ko baruting mme ha ke busetsa tiro ko baruting ke kopa gore bo batho ba tshwara ke se go tswa hano ha kwa kokoloing bo mmatso then class of 1996 le tae patagana ba ga itse nako ke yone senang le rona ke tsela gore e motho ya masiono wa pela Amen. Ke tsentile le kwalo ya reng ke bela e tsore ke tsentse go boela kwa dikolo tse ke le tseng ke di badile bosigo ke bela e wae ke tsentse go bela e maabane bosigo te ke na le basadi bagolo ena jaanong le bana jaanong ke bona gore go na le difatego tse dintšha tse ne di tlhoka gore ke ka bone di lupile dikolo tse ne ke di badile jaanong ke batla gore ke boele mo go tsona ka go utlwana ke tona go baka lebelo ga nke ke nna molele mo ga teng e ke ratileng thata ke Samuel 20 Samuel wa nta mo 20 re tsa hela mo 3 ha ke ba le thata yo ka gore metsi o buile thata ka ene ke tsa re senepe se se ka se ipetsa gore o simolotse a le go khwaereng a ba ona mokwaledi ha le bona sepika sa se tshentsa se na green le se shupare yano go boetapele mo a kwa ha ka tsaba sekolo lo tila re bana ba sekolo ba re e lela go university ya ka re ma mo tla o iphutsa o ntse o na le bona students fellowship le ba bone ba tsile ha ka sia a mo tona ra o kitewa yo ikawa mo thamse ka te go bona rana ntse ya to ke mana ya rona ba ga ja ke rile ke ba tsama ba le boswe ke di ba di go rana ba ka ile go di ba 3 ke tsetsa ka bushwa mme gape da fita ikana are rago o itse sente ha ke boye botsalano mo mathong a gago mme are a Jonathan a se itse selo se ka tla sa mo hutsagatsa mme ruri jaaka Jehova a tshidile le jaaka mowa wa gago o tshidile ga re game le loso go na le kgato e le nngwe fela o taba ga Jesi Kuboye
one step. Ke hore se ba neng ba se bua nako eo kganyelele gore a mme Jonathan a ka bolelela gore go na le leso jaanong ke maaka tsebang go bolelela boraleso gore metsi o robetse ga gona ka gore ba itse gore mo gare ga bona le botshelo ke kgato e le mohelo mo rang gore rona ba santse re tsedile re itse gola re ga se mo ka diragalelang yo helayo le rona ke kgato e le mohela go ka diragalela kgotsebelele go na le temana e nngwe ke batlang gore ke batlang gore masione kana batho botlhe ba tshedileng ga ba itse gore yo ga se yo a o letelang ko mabitetse nnyaa kwa re isa mmu gore o kopane le mmu le role le rona temana e ke e tshwereng ke Matayo 27 50 51 52 le 53 ke tabo ke sia ke dire ke tona mo khutsana ka lebelo a re tswe mo le rona ba ka ja ka lebelo le legolo ke twa tsa ba ka lebelo la mmuta la mmuta mme so aba a goa ka le ntse le legolo mme a ntsha mowa wa ha 51 mme bonang sisiro sa tempele sa tempele sa go se gagoga sa nna sebedi go simolola kwa godimo go ya kwa tlase le lehatsi ja roma le mahika a phatoga 52 le dipupu tsa thamologa le mebele e le mentsi ya ba itshepi ba ba neng ba robetse ya tusiwa 53 e le la bohelo mme ba tswa mo dipupung morago ga go tloga ga gagwe ba tsena mo motseng o boitshepo ba bonwa ke batho ba le bantsi jwale because o ne sa dite ina sa tsoa rona har na dite ko dite mi bile ke la ka ke butu hote re me to re prompte ko le no me ti mo le su YouTube ile la aiuto araba senga wala zona ke hore by now ona le Kriste ko le tlo le go why ke bia le le gore hanti na ke batho re ra ke mtawa ba se itse ba ta bua ka so ke ba ta ba to ga ka le bona ha ka le tlo go tse pe se mo ka le go le go se mo ka le go le dinya se mo se mo ra se mona I pa o le mo ra mo di le ra mo re thusi yo maru we wena ka re mona ra ka le tlo ga tsaro yo ka le tsela mo re na ha se mo ba le si mo go o te tso happy si hon jono ha se o mo le tla go mabite si hon jono o ta bona le nna ka le tso le go la mre ka isa mo di so by now se me ke ba o si bua ha le rona ke hore ka ba go le tela kwa lo le ta o tela mara kwa helela mo mu ka rona ga hidwa ke mu sana ka se ha go la ngela ba ka o le mo ke hore a re ba teng tsela if you know your destination, you don't have to ask. If you know, no, I can reach Hoya.
o tsamaya maela o tsona ke a phalapi o bo tsamaya so ha o bona sa ntse o batla go letela ga ke gore ga o itse go ya ka tsa moriri se ke le ka mo se ruta batho ha ke batle le batla go letela le ka kana timela go rata go se itse go le ya yo o batile o itse kwa ya tsela wa itse ke se ke batla go le sotho mang se se ka tsela wa itse ebile ga o letela o na le morena mo letsogong le legolo e se jalo a re ntse temana e ka go bua yena morena a gate morago a go tsoa ga gago 52 morago a go tsoa ga gago o re ka se na tsoga ba se bote ba ba leng ba sule a ke ba le letela ka gore le butsa pele ka gore se na se a tete morago a go tsoa ga gago bote ba ba tswetseng mo moreneng ba thusiwa mabita a bulega ba thusiwa ba ba tsena mo motseng wa go itshepo ba ba bonwa a se nna ke temana ha e le sengwe a ye ba re tsentse go intsha ha e le sengwe re no e a re ba tere ba re ra go a re role tankwa re ne dipoko e tla re mora a se na le dipoko bona re tla re ruta prompita ha itole kwa tsebelele ba ka modimo prompita o e utu la para ke mo na pela rona ha e ka le la untere bo go monte wa bidiwa humbiela ta bo ba ke collapse ki utu ha me ka tsara ku ta ka di tsa kwa he ke le marapo kwa nya ke ta go ki utu so arba ka jeng ke la ga to na modele ene ke ba ta go tlhagisa hela gore a tlhagisege re tlo batla gore tsentseng go ya teng sa tsena go ele ta ke re masilo na hae ke a le go ha mo ka ja tiro re jala ka yelo fela re da fula ka no lo kwa ye mi ga di pa ye me se more Tina, tia pololo. Batho mo ra le sogo go mmotsegang bo ra le sogo sa ntse ra go fella lesole le la rona mme jaanong ba gaetso ne ke tseye sebaka se go bitsa rera matala gore a ta re tlhalosetse ka dikoloi gore dikoloi tsa rona di eme ka tselentseng jang ke santse ntse ke ipoeletse dikoloi di tsamaya ka thulaganyo koloi ya baruti e etelela pele
ba bangwe ba tata ko morago re tata re go ha sebaka sa go go tsamaye mo tseleng go fieno re tsamaya ka thulaganyo a ke ra utlwa ba ra matala sebaka ke sa gago Kotso Putego wa Modimo. Amen. Kotso Putego wa Modimo. Amen. Yo ga ke mo mo tsena matala. Ke ra matala mme ke tsere dina la 6. Ke ngwana ka ga morago ja ra tsamang twa makata ka ha. Motho ke re mo go le go ritse. Thulaganyo ya rona ya dikoloi e ntse jaana. Koloi a re re tsane Putego ya Modimo. Koloi ya B418 BVX. Ke yone tabeng e eteletse koloi ya sereba ke yone ya baruti ebe go nna le ya B328 BSK le yone ke tsenyang baruti le yone gape go nna le ya B713 BAB ke ya bana go nna le ya B325 BSB le yone ke ya bana batsadi ke tsela gore tsa rona ga le thuke gore re di bue ka plate number ke tsa mošaka ya leboga ba gaetso Toko Borokena Bohotu Basheba Abotoko Borokena Abotoko Amen. Ke dumela rona kwa rona ke yone rang re ano ra emelela ke tabo ke tshwara ka pelo ha ile re mo taba ke turhana se ka tshwere a re bo ike modimo moya o boitshepo ra emelela ntate re hano tsamale rona ho ita kontinya ngwana hao ya bohelo o bo re buitse hape teng mo lapeng le modimo tetseng tshwaro o ne re go tshepile bile ra itse ga ona le mata o re bona ha o dira metholo ka se ka keng ka bana ba Israela ba iteletse pele jaanong ke ka mo bona le rona re nako le nako ha re kopane re be re kopa thuso go wena re etelele pele ka le sedile go la ha o re ra le godimo ka le bitla mo re tshwere go se la sopano amen Ole soya ayuma ya zamaya ayona koloi ya Elia ayuma ya ayona koloi ayuma ya zamaya ayona koloi a re boeleng ga morago so that re kgone go letella gore tirelo e direge sentle ka kwa ba re tshware boeleng ga morago Ay,
koloi ya Elia. Aiduma ya Samaya. Kayona koloi ya Elia. Aiduma ya Samaya. Kayona koloi ya Elia. Aiduma ya Samaya. Kayona koloi